tuloy lata ti panag-receive to the Word of God. So, kasi naibagak, nga in-end ko that I teaching tayo about end times, preparation. So, tatang, medyo sublyak basit, nagdinaduma, nga nagbalinan tayo in Christ, who we are in Christ. So, tiadalan tayo who we are in Christ, sino tayo kini Jesus. E di may isang ipakita ito ay, we are priest. Amen. We became priest in Christ, or through Jesus Christ. Okay? Very important ito yung mawatan niyo, nga may isa kayong apadi. Hallelujah. Namawatan niyo, may isa kayong apadi, pumiksa ti prayer yo, worship you, panag-offer you. Ano ti talo nga aramid ti papadi. Ito Old Covenant. Number 1 is, okay, inunod nyo ba? Number 1 is, suda iti para ited ti sacrifice, offering. Number 2, suda iti ada nga kanayon di temple nga worship. Number 3, suda ti ada man lang di temple nga pray. So prayer, offering, or sacrifices, and worship. Trabaho na di Old Covenant. Okay? So tatay, pakita ka na kayo, nag-change the priesthood. Hanan nga the priesthood, iti Old Covenant ti sursurutan iti kingdom of Jesus Christ. Sabalin ti papadi tata, nag-change. Ti papadi tatan datayo nga nang receive kini Jesus na ugasan by His blood. Kailan magkita diyan nga dinawat yun ni Jesus, nagbaling kayo nga papadi. So nga padi Robin. Padi Gideon. Awan ti father na priest lang. Okay. So mabanda yun. Even idi bawal ti babae nga padi. Pero jay ministry ni Jesus, pati babae, nagbalinda nga priest. Amen. Oho. Numawatan nyo na ito kahit ag-pray kayo, kung ag-worship kayo, ag-offer kayo, may isa na ito nga mang-enlighten ka na kayo, tapno, jay prayer yo, panag-offer yo, panag-worship you, ket acceptable kina Apo Diyos. So nga, dadya ti gapuna, nga mamati ka no ag-pray ka, dengganda ka ni Lord. Mamati ka no ag-offer ka, ni-receive ni Apo Diyos as a sweet smell or aroma. Amen. Mamati ka nga no ag-worship ka, dayaw ka, acceptable kini Lord, no naawatam nga you are priest. Hallelujah. Okay? Prove tayo di scripture. Nagbalin tayo nga papadi, dinawat tayo ni Jesus. Okay. No, isurok na ito anya pan dibati ka di padi under the law. Di padi nga inda ini eskwela. Reject da jay nga talaga kini Lord. Hanga da jayan ti padi na tata. Si padi na, jay nugasa na by His blood. Revelation chapter 1, verse 5 and verse 6. Prove ko ti scripture. Hallelujah. Ano ibagam na tayo karigi papadi, wano ada ka na kayo ti religyoso pa lang dito nasakit na kamyo. Nati kaya't mga sawan, Pastor Romy, padi ka. What not?
uniform ko lang sa bali. Robe of righteousness in Christ. Amen? Hallelujah. Amen. Hanon nga day padi, under the law, tibigbigbigan ni Jesus. Kita nyo, tinsaan na, iti New Testament. Sino tinang patay ka niya na? Ha? Sino tinang patay ka niya na? Iti papadi under the law. Taso kata na gamin. Datayo, ti sukat na. Allah. Sige, basa. Tapnuhan nga doon nga sao. Okay, verse 5. King James Translation. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, to him that loved us and washed us, past tense, from our sins and his own blood. So naugasan na gito by his blood. Verse 6, and has made us kings and priests. Yan, ito yung magita. Ket inaramid na tayo ngar-ari, ken papadi ti Dios. Nga amana, to him be glory and dominion forever and ever. Idinugasan ka by his blood, inaramid na ka ni Jesus nga priest. Padi. Amen. Hallelujah. Aminom gamin. No, minsan ibagam nga padi sa baliti mapanunot mo tagbado tinagayad sa sangga di ay. Iti padi dito yan tinaugasan by his blood. Are you washed by his blood? So you are priest. Amen. Kailangan aksipam, you are priest. Magam niya kaabay mo, you are priest. Padi ka. Hallelujah. Woo! Papadi tayo. Amen. So nga, daytoy iti may isa nga nagbalinan tayo in Christ. Papadi nga mangi-offer the sacrifice of praise, mangi-offer the offerings, mangi-offer the prayer. So nga nagkararag na papadi denggan ni Father God ta ni Jesus tinang aramid kadakwada kasjay. So ano maawat ang mapadi ka, you're washed by his blood. The trabahom is to pray. Offer prayers. Do what I die? Prayer for others. That is intercession. And your own prayer. Amen. Do what I die? Natar aramin ng babadi di, mangibabat na ti kararag. Amen. Mediator na. Intercessor. Hallelujah. So tata na tayo intercessor. Kenda tayo jay, welcome ijay, throne. Sige, pakita pa. Nag-verses. 1 Peter, chapter 2, verse 5. Ito may isa, no, minsan de kunak. Ang nga kayan tinadumang nga alun-unon na gito'y nga teaching. Ito ko naman ni Pastor Romy, barbaro manan na tayo baga na. Padi ka manan. Baga ng evangelist, padi manan. Kasum na nga title na. Padi, apostol, evangelist, pastor. Gasam, wala tayo na dyan nagbalinak in Christ. Isuda, mabutang da nga bang claim. Mabutang da nga agistan. Tahan na nga mo tinireceive da in Christ.
Wano nagbalinanda in Christ. Pero dyan nagbalinam in Christ, tibig-bigbigan ni Father God. No believe ka nga idinawat mo na Jesus, nagbalik ka nga, anak ti Diyos, kapukin ni Jesus, dapat mo biliban mo lang na doy. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 5. Let's read. Oh, kita yung mananjay. Holy priesthood na santuan nga padi. Oh, gasam. Oh, hallelujah. Holy priesthood. Anya ti offer mo? Spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So, ano tayo timang i-offer? The spiritual sacrifices. Amen? Even our offerings, already give material things. Hallelujah. Only that, holy priesthood, apay nga nagbaling ka nga holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices. NIV translation. You also, like living stone, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So makita yung the priesthood para i-offer dati offering. Hallelujah. So nag-offer ka kini Lord, kailangan may isang bigbigam, you are priest. Amen. Acceptable ti offering mo as a priest. Hallelujah. Amen. Oy, proof tayo ba? Holy priesthood ito ya. So nga, nasantuan ka nga padi. Kailangan ka di kami naturod kayong mang-believe iti word of God. Han nga nagbalin na ka anak ti Diyos in Christ. Han nga daday ti nagbalinam. Nagbalin ka pa nga padi. No, dagdag nga padi, anya man nanti kung kuna na rita. Da kami nga nag-adal. 10 years. Dito han tayo nga inadal. Inaramid na tayo. Kat ada ng aramid ni Jesus. Sa Bible, han nga maadal ti padi. Kakita kayo nga nag-adal da, sada nagpadi, no. Nagpadi da because of, apay, na nagpadi da, kapuijay anointing. Dote hanggang kinamong ka na kayo jay. So namisan, diya, nag-adal. Amo yun di pagka-apostle. Han mo nga maadal di pagka-apostle. Amin dagijay gift of God in Christ. Nga nag-adal, tapos nagpadi ka. Kasi parang nag-adal ka di Bible School, tapos nagpastor ka, you're wrong. Nayaban ka, pastor, iso nga kag-adal. Hallelujah. So nga na ito'y, pagkapadi tayo, na-receive tayo na ito'y, mabayan kini Jesus, idinugasan na tayo by His blood. Nagbalin tayo nga holy priesthood. Nasantuan nga papadi. So I am a priest. How about you? Bagamanan, tanay, kurang di pa nang-accept na, you are priest! Kailangan tulungan na kag-preach.
Masaul may success. You are priest. So naman kay disarming, you are priest. You are priest. Hallelujah. So, your prayer to God is acceptable. Your offerings. Amen. Okay, verse 9. Move tayo verse 9. Amoyo lang ti qualified. Amang aramid ka gitoy, jay under the law, priest. Timapan ijay holy place, priest. Agparti ti sacrifice, priest. Awan ti apa nagparparti diya nga tumulong akman. Sudah di para parti diya yan, di brazen altar, priest. Awan ti tumulong ida nga haan nga priest. And then, the Holy of Holies, jay high priest. Ti kinakami jay. That's the authority of a high priest, Jesus Christ. Bata tayo ti high priest. Ngay nanointara na dito earth. Jay high priest tayo, aday jayan, Holy of Holies, jay throne of grace. Kata tayo nga papadi na, tururaya na gi-offer. Sino jay high priest tayo? Hanga nag-adal. 15 years. Anointed by God as the priesthood of Melchizedek. Oh, kailangan share kada kayo na gitoy. Tanong minsan titatangadan nyo, di priesthood nga pinapadi ti tao. Di dapat nga tangadan nyo, di anointed high priest ni Jesus. And dapat maamuan nyo, sika, tipadi na dito'y earth. Hey! Woo! Now, one revelation mo, anda ka inayaban niya po Diyos, anda nga may reveal na gito'y. Ano inayaban na ka niya po Diyos, si reveal na gito'y. Hallelujah! So, maganda, verse 9. Basa. You. Amen? You are a chosen generation, a royal priesthood. Okay, pause. Tatay. Ninaugasan by the blood. Priest. Verse 5, holy priesthood. Tata, royal priesthood. Naariyan nga papadi, ada turay na nga padi. Royal. Mo iti royal family nga kunada, nangangato dagi dyan. Natayo matya nangangato nga priest. Kangatuan ni Jesus. Ulitak man nanti, acceptable lang iti temple, ngag-serve, priest. Sunuhan ka nga priest, ang kasumsumrak. Bawal. Bawal ka nga i-offer. Amen. Ngam gaputa, priest tayo, welcome tayo. Ijay throne of grace. In opening, jay high priest tayo, the throne of God. For His priest. So, nagkakaroon ka, thank you, Lord. Bali na kapadi. So, acceptable aking ka. Anytime because of my high priest, Jesus. I am a priest also. Washed by the blood to offer prayers unto you. Offerings, praises.
Woo! Hindi natin kailangan nyo maawatan. So, karkararag kayo. Ang kayo gaming nga, awan ngay, nagkarkararagak at nadmanitirik na. Ang ajay rik na, tayan na, dadjay amum who you are in Christ. Uray madmaditirik nam, you are still priest unto God. Your prayers are acceptable because of your anointing as priest. Apay no madirik-rik nam, mga nga padi. Apay no agoy-uyakan ng kapadin. You are still priest. And your prayer is acceptable unto God. Oh my God. Mawawatan nyo, tirason nga dengganda ka because of your title. Because of your anointing. Because of your identity in Christ. For example, nagbaling kang anak na. Apay, nukin mo tong kang, handa kang anak. Ano, kararag ka na, akong gamin, nakutong ako, nakapsut ti boses ko. Hanggang na jay tirason, you are still His son or daughter of God. He is still listening. Because of who you are in Christ. Not because of your situation. Amen. So na dahil so nga, uray or di, ang nga nita matay kat Lord. Still nga nang dangganak. Ora kakapoy ti boses ko. Apo Diyos, thank you for hearing me. Oh, you are listening. Apo Diyos. Kung kunak pa yan, parlasang sang butok ti angas ko. I'm still alive. In Christ, I have long life. Kung kunak ay jay, long life. Ano ako na nga, awan kami ngay, medyo aguyo kak no kararagak so, awan hanga dumandanon, hanga da jay terason. Anda kayo ba may saan ti enemy dyan? Madmari kami situation ko, madmari taglawlaw, hanga da jay ti mangibaga, no acceptable ka kunuhaan. Ti may bagbaga, who you are in Christ. Harabahaya. Ma-receive yung kumana ito yung revelation. Hallelujah. Ma-receive lang yung mga believe gamin. No believe am santo ag-work. Santo kasla kuha de jay bomba nga sumabog jay unag mo. Mang revolution ni jay heart mo. Okay, so when you ngausaran jay believing you. I believe I am a priest. I believe I am a royal priesthood. I am a holy priesthood. Amen. In Christ. Okay. Royal priesthood and holy nation. Yung mga day topic ko. A peculiar people. Special people. Amen. Okay. That you should, ito manan, show forth the praises of Him. So, ano tayo may kuwati pa kay daydayaw, panagtayaw kaya Apo Diyos. So, magkita tayo dyan, prayer, offering, praises. Sikat yung makaitad ijay. Because you are priest. Awan nga ruti. Mapamapan ijay temple. Nuhaan nga priest. Ijay holy place, priest. Hallelujah. Okay. So, mabanda yun. Okay, Hebrews 4. Beginning verse 14.
So mas basahan nyo ti Hebrews, ito yung man ngayon, suro-suro, I believe nga ni Paul nang isurat ti Hebrews. Tida duma, handa nga believe dyan. Pero siya, ni Paul tinang isurat, isut kalaingan gamin nga compare the Old and New Testament. Okay? So mabanda tayo dyan. Chapter 4, beginning verse 14 to 16. Basa. Okay, so makita yun sino dinapan ni heaven? Ni Jesus. Iso na dya high priest tayo. So high priest tayo, napanan ni Jai, holy of holiest, nga under the law, iso na dya di paspasukon ni Aaron, nga high priest ti law. Di paspasukon na, holy of holiest, agmit na kinilord ni Jai. Ije mercy seat. Panaiwarsi je blood ti animal. 7 times. Ije mercy seat. Kito nagbaligi, amin lagi jay offering ti tao nakadanon. Nanseran ti prayer da. Amen. Hallelujah. Nakasalalay ti answer ti prayer da, ijay high priest, nga mapan ijay holy of holiest. Isu nga nakasalalay met, jay answer, ti prayer tayo, ijay padi tayo nga ni Jesus, nga dan ijay holy of holiest, ijay heaven. Jay padi tayo hanga na tayo, He is still alive. Napan ijay heaven, apan na in-offer jay blood na, ijay throne of grace. Napan na warsi the blood na ijay 7 times. Hanon nga blood the animal, His blood. That is for us. Tapno na tayo nga papali na, ma-welcome tayo ijay, nilukatanan da jay throne, hanon nga kasla da jay tabernacle ni Moses, nga dati curtain, pinigis na the curtain ti old, insukat nan da jay new. Ti new tatan, ket jay nagserba na. Haanan nga, temple nga made with hands. Ti nagserba na, da jayan mismo nga throne of the Father in the heaven. That's the difference. So nga jay high priest tayo, adan ni jay. Inoffer na jay blood na. Warsi na jay 7 times. So naka-openen the throne of grace for us. Nga papadi na. So nga welcome, acceptable, jay prayers tayon, offering tayo, kiniapo Diyos, our worship or praises because of Him. Kasi nung kanyo mawatan na ito, disturboan na kayo ni Satan. Ijay prayers you, worship you, panag-offer you. Kaslahanga din manon. Gatbuta maditi condition mo. Maditi rikriknam. Haan nga rikna. Jay faith mo. Ijay sino ka. Kini Jesus. Ti maon honor. Hallelujah. Ore no medyo madirikrik na nag-i-offer no priest acceptable. Oh. Nga mapay ngay, kanong marimarikrik, Apo Diyos, kat napukaw di kararag, anda ka di kararag ko kuman. Awan, anda ka ding ganon dito'y. Mapukpukaw ti kararag ko. Agsubli ka dyan. Ayaw ma-priest! Siyak ti para kararag. Denggendak na Apo Diyos. Ang ngasikangarik natin masursurot.
Diyan nagbalinak ni Jesus. So thank you, Lord. Thank you, Father, kunamlata. Diyan padik at dayjayan nga naka-offer. Diyan blood na at any time. Amen. So ada ni Jai. Sino? Ni Jesus. So nga, let us hold fast our profession or confession. Amen. He is our high priest. And we are priest. Holy priesthood and royal priesthood. Nariyan nga papadi, kinasantuan nga papadi. Oh, amen. Ulitak manan. Dadya iti kailangan nyo nga maawatan. Mapay nga dingganda kayo, mapay nga acceptable. To pray you, worship you. So nagdayo kayo, muyo de. Tedyon te amin nga dayaw. Woo! Kat nung mabang luna di ay, uupurin nyo, kas kada prayer yo, kas da jay incense, naksindi-sindi andi sa kristanak pa lang, naksindihan di ay, naangot, kung nanda jay sango, simbahan, ipanaw mo man dita, kung nanda kanyak, kasanong ipanaw ko kutin, bagadang ko, iwasawas ko dito'y, pasawas ko jay altar, tamabanglon ni Apo Diyos, hangko nga mo timining na raya, diapang ko iwasawas-awas, uray siya, apay nga tada ito nga, ar-aramitik, kasalangan ay ayam mata, kay kahit ko mang angutan na kita tao. Nuko, kung kunada ka gagagaraat nga, paasukan. Kaso na nga trabaho. Ngam tatay, di ako mahawatan. Nga da jay gam incense. So da jay nga rod, da jay prayer. Nakasla no, agi-offer ka kuma, kasla da kain kiniabil nga unang sa Rubin. Da jay asok ti offering ni Abil, nagpangato. Tabinanglo ni Apo Diyos. Naksep na. Ngam jay offering ni kain, nagpababa, jay asok na. Naangot kini Lord. So da jay gayam jay incense. Nga day jay tabernacle of Moses. Pero in end ni Jesus, jay tabernacle of Moses, take over jay tabernacle nan, nga in set up nan, ijay heaven. So nga tatan, tabernacle ni Jesus, iti acceptan ni Father God. Hallelujah. So nga, daday, confess tayo. Dadayan di biyag tayo. Nagbalinan tayo. Ulit ako na pa yung kasjay. Kastoy ngamin. Dito kang, iti tabernacle of Moses, adati may nga division ni jay outer court. So di ayan ti brazen altar, di ayan ti kayo, ngano ada i-offer lagi jay Israelites, nga karniro party ande papadi, para bawday jay kayo. Ijay nga, agsayasay jay blood, and then puuran da. Pero mga alada ti blood na dagi jay, panday jay holiest man naman, ipan jay high priest. Amen? So, may sadayay. And then after that, adati may nga division, holy place. Dajayanday, table of shewbread. Dajayanday, candle lampstand. And ijay asidag ti ruangan iti holy of holiest, jay tinakay kabilan kumadjay, incense. So, sindian na diyay. Sindian damat nga kanayon da jay, candle. And then day tinapay mat, kailangan nga napulot nga kanayon. Amen, picture iti. No, alaan tayo da ito'y, ada ti talo nga kayat na sawan. Manono na, ti sursuro kami, di tabernacle of Jesus. Da day brazen altar idi, ti may nga picture na, ijay cross. So nga nakaramidan ti cross dito'y earth. Hangay jay heaven. Na iparabaw ni Jesus ijay kayo, ijay cross as a sacrifice.
Ijay nga nag-ayos si blood. And then after, nilasat na dito second heaven where the angels are. Jadi ang the angels. Amen. Nilasat na diya, brinik na di curtain. Nati curtain, nadjay, evil forces in the air. Heavenly places, principalities and powers in the air. Brinik ni Jesus, nadjay nga curtain. Tadajay ti hindrance, ti prayers. Iti ti panglablabanan ni Satanas. Kadag di angel nga mangi-supply ti answer. Brinik ni Jesus ti forces iti enemy dya. Amen? Kadag di angels, adare dya. Amen. Woo! Nagsaserve kini Lord every day. Hallelujah. And then, after nga nilasat na second heaven, napan the third heaven, the throne of God to offer His blood. So, makita yun, so nga haan nga aksidente, na di ko na nga, the first heaven, second heaven, third heaven. The first heaven nga earth, cross. Second heaven, dajay panag, tinitreat ni Jesus, idi naipangato. The third heaven, nakipagtugaw. Oh, hallelujah. Iso nga, tin-work out na, datayo nga datoy. Tapno ora dato ito ya, da isunay jay prayers tayo by His blood, ket acceptable always, nga acceptable because of Him nga dayda. Jay tirason. So ano lumablabang ka, iti faith, iti prayer, kailangan mo na yan. So ngahan mo basbasi, naglaladot ka wanuhan. Aglaladot ka, you are still priest. Di oray nga aglaladot ak nagkararag. Tikat kung sawen, oray madirik nam, just pray. I-offer mo latad, i-offer mo. So kita nyo verse 15. Tuloy. Which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but passing all points tempted like as we are yet without sin. So kita nyo, ito yung high priest tayo, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Amen? But was in all points tempted like as we are, yet without sin. Na-experience na matagiday, may experience tayo. So, amuna di ay. So, nga nga di batayan. No, nabanlog ka, na-persecute ka, you're still priest. Nag-offer ka latak at bigbigam da dyan, nga nagbalinam in Christ, da dyan iti mga ramit nga acceptable, dyan panagdayaw mo, panag-offer mo, iti prayer mo no sacrifices. Maawatan dyan high priest mo dyan. Kas dyan gamin. So nga, tingarod, uray no kasano situation. So, adalak na ito eh. Uray kastuyak, anak naklata. Hangko'y bagbaga nga day agluko-luko, nga sa bali day. Ti bagbaga, sometimes, nadrinak. Sometimes, nabanugak. Sometimes, saan na ka makakakararag. Taado ti panpanunutak. Pero mapanak ijay, I'm still priest. Trabaho klata rito eh. Acceptable klata because of Jesus.
Iti kaskasak nga lumablaban iti prayer. Panagdayaw. So, I worship you. Uray no kasla worship mo kat kasla awanan, kasla kapas nga nalalaganan nga kung antikan kanayanan naman taytaya putapan. Ited mo lata day kayam nga ited because you are still priest. Kastay. Amen. Verse 16. Kita nyo, let us therefore come boldly. Situturad ka nga lata nga mapan. To the throne of grace. Sige, tuloy. Kita nyo. Apa nga situturad ka? Because you are priest. Apa nga naturad ka mapan? You're priest. Inlo katanda ka ni Jesus. Inikat na diay curtain. Isu nga na diay holy place and holy of holies. Iti tabernacle pa ni Jesus nag-join. Tawanan diay curtain. Isu nga na diay incense. Awanan tilapad ijay. Diay prayer tayo tawanan diay curtain. So mapanan ijay, nakatugaw ijay throne. Kasday ti mararamid in the spirit realm, no agpipray tayo, na mumno sino ka as a priest. Sige, last ko dyan. Ituloy tayo yung manadado. By series na gito ya. Chapter 10, iti Hebrews. Mapantayo nga daw verse 19 and 20. Nagito iti adalan dapat ti Christian. Minsan sa bali pukus ti adal da. Unya ti inda adalan. So nga handala ta pumipigsa, ti pamati, nabayag akon nga born again, kasla isuak matlaeng. Talaga mat nga isukalat ta. Tadi mo naawatan ti kinasesinom. So nga awan ti growth. Ang ka nga gugrow. Ang ka maka-overcome. Tamom lang, born again ka, nagtatangs ka, nabaptizan ka, pero parehas ka, di unbeliever. Parehas ti style mo. Awan pa kailasin ng maborn again. Tila ang amom nga born again ka, kaya nagtatangs ka. No, nabaptizan ka ti Holy Ghost. Pero no naungat, mas naungat ka pa eh. Di ba? Ano pala de? Anda ka kaya nga i-overcome, naging sinful nature. So, anya nga ibiman pagkakitaan? Samo ko na mayat ti umay kini Apo Diyos, family, mga nga may urornos, relationship mo kinasaw, mga nga may urornos. Di, kasano nga eh. So, kailangan na gito di maawatam. Idi kanyak mat, siyempre, surak ti renewing of my mind, faith, kenda dumapay. Awan kayam, sabali, ti sit up na, ang anak na kini Jesus. So, kayam nga hanga gugrow, lagi day listener. Praise God, tayo reveal ni Apo Diyos. So, verse 19. Kita nyo, pansinin nyo, day boldness. Kailangan naturod ka, no, sumango ka iti Diyos because you are priest. Wan malaksid day sikat ti anak na, you are priest. Kati trabahom, mapan kay jay, apay makapan kay jay throne, in open ni Jesus nga high priest mo. Haanang nga kaslit tabernacle ni Moses, nga talaga nga ni Aaron lang ti makastrak. E din may ni Jesus, kinaramid na ba yan, inikat nan da jay, pinigis nan de curtain, tapno amin de papadinan, they are free to approach the throne of grace. Nahandan nga mabain because of His blood. Apa nga mabain ka katada di high priest mo dyan?
So na nang aramid king ka nga priest. Nagbalin ka nga holy because of His blood. Nagbalin ka nga king, padi nga ari. Thank you, Jesus. Okay. Verse 19. Uulit. Having therefore boldness to enter. Ayan na sumrakam. Into the holiest. Kasasantuan nga diso. By the blood of. Apay nga by the blood of Jesus. Because nga ro dinapan ni Jai, apan na in-offer Jai blood na inwarsi na Jai 7 times. Itararamidan Jai high priest, si Jai tabernacle of Moses, alaan na Jai blood, nga na duma, i-Jai brazen altar, panday Jai, holy of holiest. Pero ni Jesus, Jai blood na nga mismo, tinpan na Jai, han nga nangala di blood ti animal. Of course, ijay blood na nga nagsayasay ijay cross. At dati naala na ijay, ngayon pan na ijay, heaven. Okay. Sakto ipagkita manamnaman. Kailangan ti revelation. Verse 20. Makita yun. By a new and living way, baru ken nabiyag nga dalan. Tadjay daan nga dalan, naglabas. So nga, ang dating daan, wala na yon. Kasi bago na. Amen? Papilit ka niyak may isang member da. Kailangan yung dati kasi. How about the new? Bakit may new? Kasi obsolete na yung old. Amen. Awan ti kwa tayo jay. Hanta yung agat-atak ti urayan niya. Pero, na ito nga talaga tin-open na new and living way. Amen. Talaga kas jay. So, kailan maawatan na jay. Kasano na nga in-open? Through the veil. That is to say, His flesh or His body. Idi na i-offer yung bagina, dati nga rudmat, message nga di ay kwa. Di naduyok nga baklang na, napigis, pimswak di blood. Di nang in-open to new and living way. For us. Sana inaramid, di dalan tayo dyan. So nati first nga napan. Amen. So nga by His blood nga naka-offer ijay, ket situturod tayon nga mang-approach kani Father God. Because we are His priest, washed by His blood. Kaya nakurang pa'y, pahabol, Hebrews 9, atras, verse 11 and 12. Nagito, kailangan makita yun, tapos pumigsa ti prayer yun. Panagdayaw yun. Panag-offer yun. Ito'y kayong agro. Padi ak gaya madi. Kung nami jay. Nung magmagna ka. Padi nga haan nga jay na adal. Padi nga jay na anointaran. By His blood. Amen. Bagak na ito'y jay may sa kadwa kidi. Hihihi, kuna na, komedi daya nga padi. Kuna ka, da ito'y gaya mati kwa. Importante, maugasan tayo by His blood. Uray gaya mat agmisa-misa tayo, no? Antayo maugasan by His blood, ket. Antayo mat gaya mamisalakan, kuna ket, hihihihi. Sige, tuloy mo. Kuna na mat piman. Preak iso na di waiting shed. Ubuyan dagi sa Kristan. Mabalin ba ilihan kapadi? Mabalin. Ngam siyak di sa Kristan na iti, so lihans ko. Din lihans ko. Ubuyan dagi sa Kristan na dinalpas. Talaga ni pastora.
Damat piman di talaga ko na da. Napik sa piman. Ang asak tinabigsay dyan, Apo Diyos. E din alpas, apreciaron mo tiyo padi. So praise God for that. So nga nung maipakita tayo na ito, so nga the Bible, ano sa sinmurot nga papadi under the law, karagiti apostle. Because it conviction the Holy Ghost. We appreciate them lata, nga urayhanan nga isuda gayam tinaysaad. Bigbigan tayo lata isuda, kas natanok nga tao. Amen. Hantayo nga apan kukuhan isuda. Pero nung may panggap iti truth, dahito nga talaga ti dapat, uray isuda dapat damaman na ito. Amen. Tapno talaga nga rumwar di pagkapadi da nga talaga. Amen. So verse 11. But Christ, okay, kita nyo daday nagserba na, mas greater and perfect tabernacle than Aaron. Okay? Not made with hands. That is to say, not of this building. Amen? So, haan nga jay tabernacle. Verse 12. Oh, haanan nga, blood iti animal. But by, oh, kita nyo, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Tatay, holiest. Ito yung gamin, holy place, kung na nakaslakit din day second kuha. Pero, ti sinumra ka na, han nga arami dan di tao, ta sinumra ka jay heaven. Amen. No, ituloy tayo kumaradoy, verse 23, mawatan tayo nga heaven, ti pinasok na pa'y. Tapno makita yo jay, ipapan na ijay, nga very important. Kada tayo, verse 23, nga dagos. You must therefore necessary that the utterance of things in the heavens be purified by this, that the heavenly things themselves. Okay. Dahil verse 24. For Christ Christ is not entered into the holy place, which are figures of figure lang gayam da jay. Shadow ngamin da jay law of Moses. Okay? But into heaven. Ijay pa'y tinapanana itself. Now, to appear in the presence of God for us. Amen. So nga dayjay, nagparang isunay jay as a high priest for us nga datoy earth. So nga in-open na the blood na jay for us. In-open na the throne of grace for us. Because we are His priest, nawaya tayo matanan nga sumrak ijay holy of holiest by His blood. Ano lagi magbagbaga? By His blood, sumrak tayo di ka sa santuan nga diso, patsaan na nga mo, itirason no apay. Tika nasawan, by His blood, because sinapan ijay in-offer na di blood na ijay, mercy seat, no ijay throne of grace. Sigurado nga warsi na ijay di blood na 7 times. Tay sungarod iti shadow dadjay tabernacle of Moses. Amen. So, dinilipas na dadjay adan isuna nga gururay kada tayo. Nga mapan ijay throne. Nga haan nga mababain. Nga kababain. Ano kurang ko? Jay. Amen? Kipagtrasam, jay blood ni Jesus. Nagbalin ka nga holy priest. Priesthood. Nala yun? No apay nga acceptable? Ti prayer yo because you are priest. Hallelujah!
Day kangatuanan nga padi tayo, aday dyan. Dat tayo di babaan na nga papadi. Dahil pagkapadi ni Aaron na nag-change. Obsolete na yun. So, tisusurutan pa lang nagijay, papadi ti relihiyon. Pero obsolete na yun. Ti agip epektatan, dahito yan, pagkapadi tayo in Christ. Palakpakin ni Jesus. Tumakdar tayo, hallelujah. I believe, na-enlighten kayo man dito eh. Tapos makita yung sino kayo in Christ. So nagpray kayo, dajay tirason. No apay nga biliban nyo nga denggan na da kayo. Haan nga dajay gaputa mayat ti situation mo. No dikit di gapu ti kinasiasinom in Christ as a priest. Let's pray. Father, thank you. In Christ Jesus, ti maysa nga nagbalinan nagbalin kami nga papadi. Nasantuan nga papadi, naariyan nga papadi, sutata, daytoy ti nagbalinan dinaugasan kami by His blood, ket salamat ni Jesus, nga high priest ket adan di the throne of grace, nalpas nang in-offer di blood na, and then madamang agsiserve isuna sa high priest for us. So we believe in Him. We believe in your word. Nga amin nga prayers amin nga offerings amin nga praises o worship acceptable kan ka Ama. Agsipod tada kami dadjay nga papadi nga nairanta na design nga mang aramid ditoy everyday dito about talaga. So we believe iti answer iti prayers. We believe nga may ayo ka ti worship we believe nga may ayo ka ti offerings agsipod iti naramid ni Jesus nga panang aramid na kami nga papadi to serve you. I-commit ko na gito yung nang receive, kada gito yung teaching, kaya't agbalin nga life, kadakwada nga ma-discern da, mailasin da through revelation, nga maisada nga padi, nga serve ken ka. Salamat, Father God, nga babaan, iti daytoy nga revelation, kat ma-inspire da, nga mang akam, iti akam da, akas papadi, kat maidayaw ka, kat oray matda kami, Father God, kat ijay kami ngag-prosper, kadagidjay nga prayer life kadagidjay nga panagdayaw king ka, in Jesus' name, Amen.